Uzizwa kanjani ngokuthi uhlele eSouth Africa then kumhlungu kabi ngoba ukuthi asibe ready ukuthi siyahamba emakhaya le case just in case ukuthi hambani manje siye izinto zethu emakhaya ziningi lapha khona sihlala khona ke injani situation la siyabana nibaningi ngathi ku overcrowding la ubatshele ukuthi ayilento complain nayo ilento yama affairs basicosha ini status udinga ama fingerprint siteleni ngayo noma affairs nesuke singakinya manje njengoba senesuke esincane njengamanje nje mhlambe u7 nje alright nje sena nje ngawuthi ushaya u30 manje sozaningi njengoba sibaningi nje bazokwazi ukuthatha nje one by one fingerprint umuntu oyedwa kuzophela bonke labantu bazophela after 6 days noma 7 days bazophela bonke labantu angimani nanifisa kwenzakaleni going forward kanti mama bathi noma iphepha nje singene ebhasini mawuthi ibhasi liqala nabantu ba70 noma ba75 singene ebhasini mawuthi ba70 igcwala ibhasi bamunikeza iphepha idriver ukuthi bazokhima sona emabhedbuni bazochama ngibona ngathi siyahamba bakwenza lelo phepha lelo kuphela ukuthi abantu sebayahamba nje babuyela emakubo by deportation akuthi babuyela ukuthi nje ngendlela ngalendlela enye abahamba ngayo abantu because lento le yama fingerprint iyona bezothatha isikhathi kakhulu nje izoshaya i30 sila ngeke sibe zonke nje zingahlali sina sizowenza njani bezoshaya 30 la sizowenza njani siyasaba futhi yabo ayikho ilight letho siwenza nje la manje nilala khona kuyona lento kanjani siyalala khona lana abanye futhi singaphathe inkubo yolala sishe lapha endlini akithi abanye bayabaleka yabo siyalala ngaphansi ulala kulamatshe lawa kuzima lana kuzima kwethu.